ngiyibhalisa kwathi bangiphuma khona banginikelela inkomo ezinhlanu bangipha azethi mo wathi nawo ngisho zenze njani lezi nkomo bathi cha sokwakhela isibaya sathi bona sihlale nawe la komhlabiyana ngababuka ngabawe no ngeke ngihlale nalabantu ngeke kulunga ngayithengisa zonke zonke sebengakhele ndlu hayi ngoba ngishumela kade shumela ngokwensanani ngasona ungaphiwa ngoba kanti wembesike lamkhuba ngifike lamkhuba labafundisi zikhona khona iy'ngane ey'fana nomfundisi ngambila ngayale sabona ukuthi ngasishumela kwenzeka iy'manga ney'manga yafuka umfundisi wakhona waza babujo lezi zinto esezenzekela akaze sibone ngakho-ke ake ngizokhombisa ingane yomfundisi wakini ngathi cha ngizofike ngixabane naye kakhulu kodwa hayi uzungu wathi beshumela naye sebekaningi akwenzeki lutho iphiwa ngeyiphiwa bazalwane siyazwana na iphiwa ngeni nikhona nina abafana ningachazeli ibhola niyanqunywa kuphela nawe uyafika lapho phansi ayi indaba yakho yinto khona khona inkonzo kaNkulunkulu yokwehlukana kuyehlukana lekhaya haleluya angamtshela umashezi lokithi owangithatha intobakho uthi umlile ebhizana mina masekethe awu-16 umashumayela akaze ngiqonde zazikhona indinga babekhona nababengifuna abafaki ufuna mina uzofanya mina ngifuna nje ngathi umuntu olala nami uyafa bavele babaleka kokuphela ubona bakulandela nyoka le ahlala izokumnqofa afunde awasekhonile tatini khona nje ukuphela tatini ayilaba abanalamuca angisesho manje ngizobeka leli lodwa nje manje kuningi engingakhuluma kodwa manje angifuni ukona sihle angifuni ukona ifuze hawu ifasikadeni nje usahleli wena awukholwa awubhabhathisiwe yenza funda mawuketha bese-ke bema ngey'nyawo bonke laba abaphuma emanzini bese sibamukela hayi ngezandla bese sithi nje Jehova babophe bangabe besethinteka yale ndoda umphathe imali yale ndoda isibu uDavide wabona umfazi kawona ngutshela ngomuntu ophikelelayo ngento ukhuluma ngokuphikelela ukuphikelela noma usubovu uphikelela ukubona abantu beshona ngesibhakela kuthi lo sephumiso agcinile phansi lo ngamehlo amabili phikelela waphikelela uDavide wabona umkaHoliya walala naye waqeda wabulala uHoliya hawu wathi uNkulunkulu wathi wenzani lo muntu wathi ngaphambili wabulala ibhele wabulala ingonyama uthasa kufika endleleni wathi uNkulunkulu yebo ngoba impela kodwa-ke ngilibulala ibhele ngakubulala nongonyama wabona akusizi lutho noma ungabulala ibhele ngambulala ingonyama wathi uJesu hayi kuthi agcineni lo muntu omubi kangaka ngisho wena njalo ngoba usuwahlala phansi sengawa angisayazi ukuthi hayi bosukuma manje uthi agcineni uNkulunkulu wathi hawu aze ngimbone umuntu olitheni
uphingelela kunje lona uyinhliziyo yami khona sakhiyele mkhumbe ngakho ngenxa yokuphikelela uthi inhliziyo yakho awubheke ngengqoka kahle phela ungathi ngizilimanje like us amothai nende ngishumayela lapha sicabanga nomfundisi hayi isifuba sakho la asifuneki isifuba sakho phakathi kwabantu othayi bagcwele esifubani good manje hayi wathi hayi uyashisa kanti yeyi bonke labantu abashiswa ukushisa wena wedwa hey iyeluswa iphethwe ingwala emaphethweni ingwala lephuma kude nayo phuma kude nobaboka ufundeleni leyo ncwadi-ke sithandazele laba-ke ngeke usho njalo umoya sibakhulekele nje ukuthi niqine abantu ababo ziyazi izihlobo zenu sazofika nje kuthiwa usuyibikele gospel usithatha vele mthi ungayinaki uphutuma kumfundisi wehlambululo phutuma kumama wehlambululo phutuma kumfundisi wehlambululo phutuma kumama wehlambululo ake hlupheke ngiyabonga nje nana umamcebane ngafika laphaya abhonga kavume ngoba kwaphuma inyoka esondweni ayishaya umfana ayishaya ebulala ngafika elokuze iphuthe enkukhu ngaphuma ingoma ekuseni kwaphuma inyoka so khona inyoka impela khona inyoka ehlala esondweni ehlabayo ukhali nje umfundisi 1 2 3 sebakha inkatha hayi asamfuna hayi lapha elamonto bathi funa unhlanhla buhlungu ngoba unhlanhla umkhwenyana walapha hayi ubaba uNdlovu useshumayele kodwa hayi safuna umkhwenyana walapha babhala incwadi banikeza umakoti banufika unike obaba umtolo le bafunde le ncwadi ukuze basuse uNdlovu ngoba uqinisa kakhulu ngesona hayi wathi lento nkosikazi eyayihlangene nalabo yathatha isiqalekiso yavuka ekuseni yayodumela ikhehla lilele hawu kwenzeke njani uzothatha iqalekiso uzokwenza into kade ungafuni ukuyenza ubone uyenza hayi wathi le ncwadi yathatha omunye umzalwane wayiletha kimi ngayifunda okay ngayifaka ekhiqini ngahamba ngawuthenga inyama ngafaka inyama la esilahleni sadlala la madoda amabili wona lapha lincwadi wona lapha sada siyaxoxa nawo wathiwa umfundisi thina siyamthanda umfundisi asiyini nomfundisi nasi incwadi la kambama ikomiti hayi nawu kulungile bafethu athi ke kulungile ikomiti ke ntambama wonjalo ngingambe kanjani uyalokuze hawu wathi manje ikomiti nje athi sukuma nababa Sithole afunde naye incwadi wathi uphathi ukwazi ukuzofa ukwazi lowanqasha wathi wathi yimina wathi ngiyaphenduka wathi ngiyaxolisa wakhala ngamthandazela ngikhuluma ngeyilego bazalwane ayikhamradeni nimkhulakise umfundisi nimkhulakise umuntu mayibonakele ibandla uvela faka umoya omubi wokuthi engabe nahamba lo muntu lithathwe yimi nathi mayengeke lithatha nje uzothatha uwafu wodwa lo bahamba bazalwane funda ake sifundeke bazalwane ngoba sekorinte bokuqala isahluko 13 verse number 1 chapter 13 verse number 1 isihloko sithi ukudunyiswa kothando
hayi yahlupha le nto yakho awufunde kuleyo Balala inkonzo lengane zakho ziphethe kahle ungaqedi imlomo ebomvu thula ungafaka hawu amantombazana hayi la asifaki inkophe zamandiya thina ufike umuntu esethi yakubheka khophu yabaleka ingane eThekwini unine yofaka lezi nkophe yathi yehla ethi yothatha ingane yabaleka ingane ifuna ugogo manje kambe funa ugogo ayisamboni unini imali imhlolo nje ngane wenze njalo wena qondise ngiyabona ukuthi impela hayi ugqoka lokhu khulu kade sisuka la siyofika ingqeni la sithini leso sikhethi amen nengubo ebamba ukuthi phi kubonakala iblumas lakho ngaphakathi la kunemsele phela la ngaphakathi no-free ulandela ngalo umfana landela u-free haleluya Simone ngazanzo ungayilandeli kulikwa ulekisa amadoda khona amadoda agqoka kabi la okwanye segqoke kahle agqoke isudu alinyathela ibhluku zelibeli uthaka awu ibhluku zelibeli uthaka yini indaba na omunye afake ibhluku elikhunyulwa zingane lele mphethe ngoba lincane manje utsotsi akufake utsotsi khona hayi bewukhumbula julu kabe manzi abazi ukuthi uqonde ibhluku hayi asikwazi lokho thina ngoba ngigqoke kahle mandoda hayi ayifuneki into njalo nani futhi banjalo gqoke kahle umnandi ukugqoka kahle funda chapter 13 verse number 1 noma ngikhuluma ngezimi zabantu nezezingelosi bona kukhona izimi zabantu kukhona nezani nalangani khona izimi zabantu nezani hlola noma ngikhuluma ngezimi zabantu nezani khuluma ngothando uma ungenalo uthando hawu lungu ungenalo uthando indoda yami yedolobheni iphethe isambulela iyozibuye nesambulela leso ayiphethe nje sikwa ayiphethe ubaleka izinto umuntu ophethe umphako nami zimbone ngekhamo zola kodwa uzobona amankathi uma ibona umama wakho aya lezinto ziyamhlangabeza izinto zifuna lento ayiphetheyo mayingaphethe lutho ziyambonke iphase yiphi bonke bebazela thanda umngakho mabuthi uwena zinto ungabuyi nesambulelo funda ngingenalo uthando ngifana nethusi elikhenkezayo ngifana nethusi elikhenkezayo nensimbi encengethayo noma nginokuprofetha yebo ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke uthando noma nginokukholwa konke yebo kokuba ngisuse izintaba ngingenalo uthando angitshela lutho yebo noma nginika konke anginako noma lalela umusa nothando kwehlukene haleluya khona umuntu ophanayo phana kanti akanalo uluni uyaphana nje kuphela noma nginika hayi akanalo uthando ulapha uhluka noma uthando bazalwane usuhlekiwe la bamhlebile aya kwaphili kahle akapheli kuyakindaba okuhlewa ngoba nawo akekho umuntu ongahlebiyo so nathi sukumani la ume lapha ebusuku uthi mina ngihlabe uzofa khona manje kona khatha ukuhleba kwakho haleluya funda noma nginika konke enginako ngibabele abampofu ukudla Yebo. noma nginikele umzimba wami utshiswe Yebo. ngingenalo uthando kungeyisize nangisize funda uthando luyabeke